I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Mamko i dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli svi koji su novi na ovom kanalu, znači koji su samo pronašli ovaj video. Dobrodošli na ovaj kanal, veliki pozdrav za vas sve. Ako vam ovaj video pomogne, ako vam se svidi, naravno pogledajte i ostale videe na mom kanalu. Obavezno se pretplatite na ovaj kanal besplatno i kliknite zvonce kako bi bilo obavješteni kada moj novi video izađe. Ostavite like ako vam video pomogne, tako boostate ovaj video u preporučene kanale da ga YouTube ubaci u algoritam. Također komentažite video, podijelite ga sa prijateljima i ako neko želi da donira imate sve u opisu informacije. U današnjem klipu ću da odradim jedan dugo traženi klip, a to su besplatni VPN-ovi. Znači, ako neko želi baš da kupi sebi VPN, imate na ovom kanalu i video top 4 VPN-a. U ovom klipu, ne znam ni koliko ćemo zapravo u klipu VPN-ova preći. Našao sam neku strancu, preći ćemo da vidimo kako je to VPN-ove oni spominju. Naravno ja nisam nikada koristio ni jedan od ovih besplatnih VPN-ova, tako da ću ja samo proći kroz njih i reći vam za koji sam ja nekada čuo i koji bi bili možda dobri. Naravno to je sve na vama da vi sebi skinete, ja nisam koristio, tako da ne garantujem da su dobri niti da rade. Jednostavno preći ćemo da vidimo koji oni to spominju i koje bih ja sebi skinuo. Tako da ne dužim puno, pređimo odmah ovdje. Znači ja sam otišao na Google, jednostavno ukucao top 10 free VPNs, top 10 besplatnih VPN-ova. I izbacio mi je ovu strancu tehradar.com. Znači sada ćemo da pređemo koje oni sve VPN-ove spominju. Ovdje on govore probleme sa besplatnim VPN-ovima. Nisam ovo iskreno ništa ni čitao, samo sam našao strancu i uzeo da snimam. Ove smo VPN-ove mi već spominjali, znači Express, Nord i Surfshark, to su VPN-ovi koji se plaćaju, ali mislim da imaju 30 dana besplatnog probnog perioda, zapravo ovo je 30 dana money back guarantee, ali mislim da imaju i nešto trial verzije. Uglavnom, ovo su dole besplatni VPN-ovi, ok. Idemo sada polako, znači prvi na njihovoj listi je Proton VPN. Znači ovdje imate visit site, imate da uđete na njihov site i da skinete sebi. Naravno imate na našem jeziku čitav site da pregledate. Znači ovo je za Android, za Windows, iOS, macOS i Linux, dobro. Što se tiče Proton VPN-a, ja sam čuo za njega, i vi ste mi ga spominjali u komentarima, tako da vjerujem da je Proton VPN jedan od najboljih besplatnih VPN-ova jer je poznat. Tako da ja se ne bi bunio čak ni kad bi ja se morao skinuti ovaj VPN, ja mislim da će vam poslužiti. Naravno ako vama ne treba, naravno nadam se da vam ne treba za nešto specijalno, mislim ovi VPN-ovi će poslužiti kada ih uključite da možete gledati, jednostavno da promijenite državu ili adresu, da možete gledati normalno servise koje ja snimam ili da najzad surfate internetom ili igrati neku igricu. Mislim, ne znam koliko zapravo internet smeta, za igrice ne znam da li bi moglo, ali za gledanje i za surfanje mislim da bi moglo. Idemo dalje, Hotspot Shield Free VPN. Ovako po dizajnu se čini u redu. Usput ovaj Proton VPN na stranci vi možete i kupiti, znači vi kada uđete ovdje nabavi besplatan Proton VPN, imate znači besplatan, imate onda ove bolje koji se mogu kupiti, to jest plaćati se mjesečno. Dobro, znači kao 72 eura uštedite na godišnjem planu, u redu. Idemo znači na ovaj, kako se ovaj zove, Hotspot Shield, za ovaj nisam čuo. Free VPN download, App Store i Google Play, znači imate ga i na Windowsu i ovim ostalim, znači svugdje ga možete skinuti. Avoid ISP throttling and blocking, trust by millions of users. Pa mislim čini se u redu, a sad čim je on drugi ovdje na listi, aha imate i free subscription begins after free trial at, aha. Dobro, ovaj se plaća, ali vjerujem da ima i da se skine. Ok, ja ne želim to skidati, to je definitivno. Ali mislim da imate i free trial, ali nisam siguran da li poslije ovih 7 dana možete i besplatno koristiti. Ništa, idemo dalje. Treći je Windscribe Free. Čim je mi u nazivu, ovaj je free, mislim da Proton VPN nema. Aha, on stavilo free, ok. Ovaj ovdje nema iz nekog razloga ni strancu. Isto na Windows, Mac, Android, OS, iOS i Linux. Windscribe Free, znači super secure with the generous data cap.
server countries 11, koliko ovaj gore ima? 1 server available, a ovaj gore ima 3 države. Za sad mi se čini da ovaj ima najviše servera, što se tiče toga, 11. Aha, data limit je od 2 do 10 GB po mjesecu, data limit. A to po mjesecu pa i bi moglo poslušati, ne znam koliko tačno gledanje televizije oduzima, sam da vidim koliko ima Proton. Proton je unlimited, zato Proton je najbolji, unlimited je. Znači nemate ograničenja u korištenju podataka, a ovaj je 500 MB po danu. Klimovo, ali ovaj 2 do 10 GB to već i moglo biti. I ovaj nema nikog supporta, ovi priješnji imaju, ovaj nema, Proton ima. Nema ni Proton. Ok, nemaju supporta nikakvog. A dobro, besplatno je, šta očekujem. Tunnel Bear, ovaj sam čuo. Tunnel Bear sam čuo. Ovdje ima stranca, znači data 500 MB mjesec, ovo je slabo. Ovo je slabo, 500 MB po mjesec to ne možete ni jedan dan koristiti. Ima support, ali ovo je slabo baš. Speedify, znači 2 GB po mjesec i to je klimovo. Teško da će vam moći to poslužiti. Windows, Mac, Android, znači sve to servera 50+. To je u redu, ali ovaj gore ima 20+. Ali fazon je u tome što 2 GB po mjesec, pogotovo ovaj 500 MB. To je malo. Hide.me, koje je ime, hide me. Data limit 10 GB po mjesec, ovo je već u redu. 5 servera. Windows, Mac, Android, iOS. Ovaj već mi se čini da je u redu. Try for free, valjda je besplatan. Čak sam malo, hide me. Mislim da ovi čak možda nisu ni besplatni, zato što ne piše u naslovu da su besplatni, preuzmi. Ne znam da li je besplatan, ali možete naravno pogledati. Mislim, ja vjerujem da ćete svi vi koji uđete na ovaj video skinuti Proton i to je to. Ja i preporučujem. Mislim, Proton je poznat i mislim da sa njim neće biti problema. Ali vidimo samo šta a nema više ništa do kraja. Koliko smo i onda prešli? 6 ih prešli. I smatram da je ovdje među ovima Proton najbolji. Mislim, imate unlimited, znači nemate limita u korištenju podataka, imate ga čak i na Linuxu, svi su znači ovi podržani Windows, Mac, Android, iOS i Linux. Pa ja mislim da realno moja topla preporuka je ovaj VPN, naravno vi morate znati da ja nisam koristio, ali sam čuo, Proton VPN je prepoznat, tako da ja bih njega preporučio, naravno ako nemate para da izdvojite za Nord ili Express ili Surfshark, oni su naravno najbolji na svijetu, ali eto. Koliko zapravo Express košta? Ja čak smatram da je Nord možda i jači od Expressa, mislim sve zavisi preferencija. Koliko košta on? Products, Windows. Koliko koštaš? Get Express VPN. Košta znači 15 mjeseci $6. Znači otprilike oko 6 eura košta. Znači na 15 mjeseci. Na jednom mjesecu je ovo previše. A na 6 mjeseci je pa na 15 mjeseci se ovo i isplati možda. Mislim, ja ne bih plaćao, ali isplati se. NordVPN, da ima koliko je, NordVPN, grab the deal još 9 sati, evo ovaj video neće izaći u tome roku, ali $3 mjesečno. Dobro, uglavnom mi smo riješili ovaj video što se tiče mog dijela, mislim pronašli smo neke besplatne VPN-ove. Moja topla preporuka je naravno Proton VPN jer baš je poznat. I fazon je u tome što imate unlimited podataka, to ne nudi nijedan ovaj drugi. Tako da, to je bilo to što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da nisam odužio previše, znači, eto jednostavno, mislim da je što se tiče besplatnih VPN-ova, Proton VPN najpopularniji, najpoznatiji, najbolji. Mislim, pogledali smo i specifikacije, nisam gledao samo koji su najpoznatiji, gledao sam baš specifikacije, tako da za unlimited podatke, ja mislim da je Proton VPN fakat dobar. Ovi ostali su do 10 GB mjesečno maksimalno, nije ni to loše, ali naravno zašto koristiti ako imate jedan koji će raditi unlimited. Tako da, nadam se da vam je ovaj video pomogao i da vam se svidio, nadam se da sam vam riješio problem sa tim VPN-ovima, naravno, uskoro ću ja možda snimite video ako stignem još
i kako taj VPN naštimati na primjer na TV, skinuti taj VPN na TV, naštimati ga tako da se promijeni adresa ili nešto tako i onda upaliti neki servis, to će možda ići uskoro. Hvala vam puno na gledanju, lajkujte naravno klip, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce, komentarite, podijelite video i naravno ako želite da donirate imate sve u opisu podatke. Hvala vam puno na gledanju, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada, čao.